Uburusiya bwateye igisasu ahantu hakurirwaga ibisasu kirimbuzi bya Ukraine. Ibintu byatangaje benshi cyane ndetse nabwira yuko kugeza uyu munsi Putin yamaze kwemeza neza ko ashyigikiye Kamala Harris mu gihe Donald Trump yagize kinavuga kubijyanye no kuba Putin ashyigikiye Kamala Harris kugira ngo ashyigikiye Donald Trump. Ibiro byo kuba Uburusiya bwateye igisasu kiremereye kandi gikomeye cyo mu bwoko bisa nkaho ari ibisasu ibintu bisasu by'ubumara ku kigo kisanzwe kigiye gukora ibisasu kirimbuzi bya Ukraine byatangaje benshi kandi byanavuze ko igisasu gishobora kuzakura ibibazo bikomeye ku buryo usanga aho cyatewe hasigara ibintu bikomeye bye no kuba nta muntu wahatura ndetse kandi nta cyatsi cyahamera kwera ubumara babo muri iki gisasu. Ibi rero byatangajwe n'ikinyamakuru The Guardian kivuga yuko igisasu cyateye kuri inyubako yarimo munsi yaho hakorwamo ibisasu by'igihugu cya Ukraine. Mu minsi ishize nahubwo yuko igihugu cya Ukraine kiri gukora ibisasu byacyo kugira ngo kigabanye ibisasu gitumiza muri Amerika ndetse n'intwaro gitumiza muri Amerika no mu bindi bice by'ibihugu by'i Burayi kugira ngo kigikora intwaro zacyo. Rero ahangaha hakorerwa zimwe mu ntwaro rero Uburusiya bwahateye igisasu mu majyepfo y'umujyi wa Pokrovsk. Mu nkengero zawo harashwe igisasu kiremereye ariko benshi batanye kugira ubwoba ko Uburusiya bwabugiye gukoresha ibisasu kirimbuzi kandi biremereye bishaka kuzakura ingaruka nyinshi kuri igihugu cya Ukraine. Ibi byose rero mbere yuko ariko bihubwira reka banze nkubwire byinshi Trump yatangaje kubijyanye no kuba Kamala Harris bamushyikiye, ubwo ndavuga kubashyikiwe n'Uburusiya. Uburyo nkubwira iby'inkuru yuko igisasu cyaturikiye mu majyepfo ya Pokrovsk ariko nanone ni cyatewe n'Uburusiya. Reka tuze byose tubigore ko bijyanye n'iki gisasu ndetse n'ibya Kamala Harris ndetse na Donald Trump na Putin. Mbere yuko jya kuri no nkuru yuko Putin cyangwa se igihugu cy'Uburusiya cyarashe ibisasu mu majyepfo mu nkengero z'umujyi wa Pokrovsk ahantu hari uruganda ruri gukora ibisasu cyangwa se ibibunda byo kwifashisha muri iyi ntambara kubera ko baje bakora intwaro nyinshi bizikoreye muri Ukraine kugira ngo bagabanye ibitumizwa hanze muri Amerika no mu Burayi. Ariko none reka mbere kuri nkuru ya Donald Trump wavuze ko kuri Perezida Putin kashyikiye kandidatire ya Kamala Harris. Donald Trump wifuza kongera kuyobora Leta Zunze Amerika yagaragaje ko yumvise ashobora kuba yatutswe na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya wagaragaje ko ashyigikiye kandidatire ya Kamala Harris. Putin yagaragaje ko ashyigikiye Kamala Harris usanzwe ari Vice Perezida wa Amerika ubwo yari mu nama y'igihugu yabereye i Moscow kuri wa 5 Nzeri 2024. Uyu mukuru w'igihugu kandi yagaragaje ko yabanje gushyigikira kandidatire ya Perezida Joe Biden nyuma yaho yikuye mu ihatana yahisemo gushyigikira Kamala Harris. Putin rero wasaga nk'ushyenga yagize ati uwo twadushyigikiye navuga ko yari perezida wariho ubu Bwana Biden yakuwe mu ihatana ariko yasabye abaramushyigikiye bose ko bashyigikira Madamu Harris. Icyo nicyo natwe tuzakora, tuzamushyigikira. Uyu mukuru w'igihugu kandi yagaragaje ko Kamala ashobora kuba ari umuntu mwiza abishingiye kuba uburyo asekamo nkaho nta kibazo na kimwe afite. Ibyo bikagaragaza ko we ashobora kutazafatira Uburusiya ibihano. Perezida Putin kandi yabaye nk'uwigarura avuga ko amatora ya Amerika ari ay'Abanyamerika kandi ko Uburusiya buzubaha amahitamo yabo. Ati amahitamo ni ay'Abanyamerika kandi tuzubaha amahitamo yabo. Trump kandi waganirizaga abamushyigikiye i New York yatangaje ko nyuma yo kumva Perezida Putin ashyigikiye Kamala yategereje kumuhamagara kugira ngo amushimire kuko nta rindi jambo afite ryo kubivugaho. Yagize ati yashyigikiye Kamala kandi ntabwo nzi niba nagombaga kumuhamagara kugira ngo mubwire nti wakoze cyane, ntabwo rwose nzi icyo nabivugaho, ntabwo nzi niba yantutse cyangwa se yamfashije. Nyuma y'ijambo rya Perezida Putin, umuvugizi w'akanama ka Amerika gashinzwe umutekano John Kirby yatangaje ko uyu mukuru w'igihugu akwiye kwirinda kuvuga ku matora ya Amerika. Yagize ati Putin akwiye guhagarika kuvuga ku matora yacu, ntakwiye kuba ashyigikira umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akwiye kureka kwivanga. Amerika kandi ishinja Leta y'Uburusiya umugambi wo gucengeza amatwara mu Banyamerika mu gihe bitegura amatora abinyujije mu gitangazamakuru RT. Ishinja kandi bamwe mu Banyamerika bakunzwe ku mbuga nkoranyambaga kuba igikoresho cy'igitangazamakuru cya RT gikorera muri Amerika n'ahandi hasi ku isi nk'ikinyamakuru kizwi cyane. Ibi ariko nubwo byabaye mu ijoro byaje nyuma yuko igitero cy'Uburusiya cyagabwe muri Ukraine cyari gikomeye cyane. Ibiro no byabaye mu ijoro ryakeye ariko mu gihe ibindi byabaga biri mu ijoro ryakeye bariko amanama mu gihe muri Ukraine ho benshi bariraga ayo kwarika kubera igisasu cy'Uburusiya kimaze kuraswa.
igisasu cyaraswe rero mu majyepfo ya Prokhovysk mu nkengero z'uno mujyi ahantu hari kubakwa cyangwa se ari uruganda rutunganya intwaro, kubera ko Uburusiya inshuro nyinshi zusigaye ruvuga ko rugiye kujya rurasa ibisasu ahantu h'ingenzi muri Ukraine, kubera ibyo Ukraine yatatse igihugu cy'Uburusiya. Ntabwo rero kandi igisasu cyatewe no kubera yuko minsi ishize hamaze igihe kuba Ukraine yatangira ibitero mu Burusiya bwahise buhindukirana imbaraga nyinshi z'umurengera bugaba ibitero kuri Ukraine. Ibi bitero rero bwaje kuri Ukraine birimo drone n'ibisasu byinshi bikora cyane byihuta biri ku muvuduko wo hejuru ku buryo Ukraine yananiwe kubirwanya, igasaba abanyamerika kwifasha n'abanyaburayi. Ibi rero byatumye Uburusiya butera igisasu cyagenda gikubita ahantu hari kubakwa inzu ijya ikorerwamo cyangwa se ikorerwamo ibisasu ndetse n'intwaro, kubera ko perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuze ko agiye gushaka uburyo bwose bazamura, dore ko ino nzu yari hari ko isanzwe ikorerwamo ariko itangiye kuvugururwa kugira ngo byaguke cyane, gusa Ukraine bahise bayisenya. Ibi rero Putin n'ubundi kuba yarashe igisasanga cyangwa se Uburusiya bari bavuze yuko Uburusiya bugiye kujya burasa Ukraine itababarira, kubera ko Ukraine ngo yavogereye Uburusiya bikomeye. Ibi ariko none bije nyuma yuko perezida Zelensky yabwiye abanyamerika ko ashaka kubaka uruganda rw'ibitwaro ndetse kandi n'intwaro kugira ngo ajye abasha kwikorera intwaro zabo, kubera ko gutumiza hanze ibintu bimaze kuba byinshi. Ibi rero nabwira yuko Ukraine n'ubundi nabijye mbigurira kenshi ko Ukraine mbere ho yari ifite ibisasu kirimbuzi, ifite intwaro ari igihugu kikorera intwaro, ariko kugeza uyu munsi ntago kizikora, kubera ko kugeza uyu munsi abanyaburayi n'abanyamerika bashuze igihugu cya Ukraine ko hari gihigeze kuba inkundura yo gusaba ibihugu bifite intwaro kirimbuzi kuzisenya, ubundi bagatangira umujyo mushya wo kuba bafite intwaro zisanzwe kugira ngo bizirinde ko hagira ingaruka ziba ku isi. Ariko bamwe mu basesenguzi icyababaje nuko babwiye ibihugu bimwe n'imwe kureka intwaro kirimbuzi bakazishyira hasi, gusa Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya n'ibindi bihugu bimwe n'imwe bikanga kubikora. Gusa bimwe mu bihugu bisa nkaho biciritse byari bifite intwaro kirimbuzi bigatangira gusa nkaho biterwa igitutu byo ko byasenya izi ntwaro, na Ukraine rero muri ibyo bihugu byasenywe izi ntwaro bikozwe no kuba bari kushyirwaho igitutu. Ariko mu Barabu naho muri Iran basenye uruganda rukomeye cyane rusenywe n'abanyamerika bifatanyije na MI6 y'Abongereza mu gusenya uruganda rw'abanya Iran kugira rugakoraga intwaro kirimbuzi. Igihe rwase rusenyuka birangira rusenyewe mu itangira, nkuko rero muri Ukraine inganda zimwe z'intwaro zirimo kugeza n'uruganda rwari muri Prokhovysk naho rwarashwe igisasa, ariko situramenya niba igisasu cyarashwe kuri iki gihugu. Hano muri aka gace ka Prokhovysk hari uruganda cyagize ingaruka zikomeye, harimo kuba rero ahangaha cyarashwe ari ahantu basa nkaho haratangiye kubaka uruganda, kandi rwasanga rukora ariko ruri kuvugururwa mo gakeya. Ntiwamenya niba uruganda rwasenyutse burundu cyane ku buryo bataravugurura, kubera ko Putin ibisasu byo gukoresha ni ibisasu byose kandi birimbura kubi. Dore ko igiteye inkeke n'ubwoba bwinshi ari ukuba uyu muyobozi w'igihugu cy'Uburusiya ushaka kuzangira akoresha intwaro kirimbuzi. Ibi rero bihuyeho mu nkuru yabanje yuko yasuye Chechnya, dore ko Chechnya yahoze mu muryango umwe w'Abasoviete kandi ikaba ikiri kumwe n'Uburusiya n'ubundi. Nabura ko ibihugu bimwe na bimwe byahoze mu muryango umwe w'Abasoviete bisigaye byariyometse ku Burusiya, kandi kwemeka ku Burusiya bikitwa ko biyobowe n'umushefu, ntago biyoborwa na perezida n'umushefu. Umushefu wa Chechnya rero yabwiye Putin ko gute ufite intwaro kirimbuzi ariko ukananirwa kuzikoresha, ubwo nivuga yuko baragusuzugura. Putin bisa nkaho utiteye ku ntambara, bivuye ko no mugabo rwose w'umusirikare warakaye cyane w'ubwanwa bwinshi, ubusa nk'afite bucura ku ruhande kwita ko ndetse cyangwa se yayikinyiye ku rukenyerero, atagira imikino, kandi ko atinya Putin. Yamugije kuri avuga ko intambara ari kugira nkaho itamureba, yirengagije. Ibi rero bisa nkaho kuva Putin atera iki gisasu muri kano gace ka Prokhovysk bisa nkaho byakanguye benshi bakibaza niba Uburusiya ubutabugiye gukoresha intwaro kirimbuzi cyangwa se ibitwaro biremereye. Nabera ko ibitwaro kirimbuzi birimo amoko menshi, hari ibitwaro kirimbuzi byambukanye imigabane n'ibitwaro kirimbuzi byambuka ahantu hatoya n'ibiterwa hafi ariko none bifite ubumara. Bivugwa yuko ibisasu Uburusiya bwagiye butera muri Ukraine harimo ibyavuye muri Korea ya ruguru, bimwe byatewe muri Kiev intambara yitangira, byavuye muri Korea ya ruguru byahatewe. Bivuga ko hari ahantu byatewe bakaba ukugeza uyu munsi nta muntu wemeye kuhagera, nta gihingwa cyemerewe kwamera ko bitakunda, kubera ko ibi bisasu bizatwara imyaka myinshi hejuru y'itanu kugira ngo ubumara bwabyo bihashire. Ibi rero byatangajwe n'abashakashatsi, ariko none icyatewe muri Prokhovysk bivuga ko nacyo kiremereye, kubera ko ahantu hari kumva ko uruganda rw'ibitwaro kirimbuzi ndetse n'intwaro ziremereye. Urabyumva neza ko ahantu ari ahantu hasa nkaho hari ibintu by'ubumara byinshi, biro bishobora gukurura ingaruka nyinshi ku baturage n'ikirere cya Ukraine. Kugeza uyu munsi abaturage ba Ukraine batangiye guhungira munsi y'imihanda cyangwa se munsi y'ubutaka mu mihanda ya gari ya moshi
ahantu hacagara moshi ku masite yaho ndetse na za station basigaye bahahungira kubera ko ntahandi hari ubuhungiro, niho benshi basigaye bajya kuba bicaye ndetse no kuba barindiye ko imirwano ihagarara. Dore ko uyu mujyi wa Pokrovsk watewemo igisasu ari umujyi ugerejwe n'Abarusiya, ku buryo uyu mujyi ni umujyi usa nk'ari mu mujyi itatu ikomeye muri Ukraine kandi hambaye iberamo ubucuruzi, irimo inganda nyinshi zikora ibintu bitandukanye, niho n'uruganda rugiye gushyirwa mu nkengero zaho, ariko benshi batangiye kugirwa buko Uburusiya bushobora kuhafata. Dore yuko igihugu cya Ukraine kuba cyagaye ibitero mu Burusiya ho ubu ngubu nta kintu gisa nkaho cyatirimuka kuba bafata Kursk, uduce turenga 100 badufata, nta kintu kiratirimuka cyangwa se ngo kiveho kuri Kursk cyangwa se ngo giyongere. Uburusiya bwaratsembye burundu, kandi uko butsemba niko abasirikare benshi ba Ukraine bahatakariza ubuzima. Abenshi bakavuga ko ubusirikare ba Ukraine bose benshi bamaze gushira kubera ko abenshi bahagwa, kandi nyamara usanga baramaze gufata icyemezo cy'uko bagiye guhamagara abacancuro benshi Abanyafurika bashaka kujya kurwana Ukraine bazaba. Byose navuye mu nkuru yabanje, ariko nanone kugeza nubwo byagiye bigaragara ko abasirikare bashize bagafata bamwe mu mfungwa ziri muri gereza kugira ngo bababarire bakaba kujya kurwana ku rugamba, bitewe n'ibyaha ushinjwa ugafata imbunda ugatozwa ugahitamo kurwanira igihugu kugira ngo ubashe kubabarirwa. Ibi byose ni bigaragaza ko Ukraine nyamara intambara igenda itsindwa bikomeye cyane. Ariko n'undi Perezida Zelensky yavuze yuko uko iminsi igenda iza intambara igenda imunanira, cyane cyane mu kurinda umujyi wa Pokrovsk urimo ibintu bihambaye mumeze nk'ari umujyi wari mukuru mu gihugu nyuma ya Kiev, kubera ko Kiev yamaze kwangizwa bikomeye. Ariko nanone Ukraine ifite ubwoba bukomeye bw'uko intambara igenda itsindwa, dore ko no mu minsi yashize Zelensky yavuze yuko ibikorwa remezo biri kwangizwa n'Uburusiya, bakavuga ko ari ibikorwa by'iterabwoba by'Uburusiya kuri Ukraine, basaba ko amahanga yatabara agafasha igihugu cya Ukraine kuba cyahangana n'Uburusiya. Ibyo byose ariko rero ntacyo byamaze, dore ko Perezida Putin we yavuze ko agomba kwihora bikomeye kubera ko Ukraine ngo yakoze ikosa rikomeye ryo kumenyera Uburusiya cyangwa se gukora ibidakorwa agaba igitero mu Burusiya, nubwo banze no kuva mu Burusiya ariko nanone kuba baranze kuva mu Rusiya bagahita bashyiraho n'ubutegetsi, dore ko ahantu hose Ukraine yafashe hagiye hashyirwa ubutegetsi abayobozi bagomba kuhayobora. Ibiro byo gufata abayobozi bagomba kuyobora uduce bakabashyira aho bagiye bafata byakuriye ikibazo gikomeye kuri Ukraine, kubera ko Uburusiya bwabonye ko Ukraine idafite gahunda yo kuba yasohoka muri gihugu. Nubwo yavuze ko ishaka kugira hatiri Uburusiya kujya mu biganiro, ariko nanone Ukraine byagiye birangira bavuga ko gutifata ubuyobozi ikabushyiraho kandi ivuga ko itazigera igumana ubutaka bw'abandi. Ariko Uburusiya bavuga yuko nabo buzabanza kwigwanaho bikomeye cyane, dore ko Ukraine yatangiye kubura ibikoresho igomba kohereza kubarurwana mu Burusiya uri Pokrovsk, dore ko muri Asazo bw'igihugu cya Ukraine Abarusiya nabo batatse bikomeye cyane kandi n'imbaraga zose z'umurengera mu rwego kugira ngo Putin yerekane ko ayoboye urugamba uyu munsi. Ibyo byose rero bigenda bivugwa bigaragaza ko Ukraine gutsindwa intambara, nubwo uruganda rwabo rukora intwaro rusa nkaho nago rwa ruhari harimo n'ingana nyinshi, ariko none rwa rusa nkaho rutangiye gukomera n'uri mu nkero za Pokrovsk rwamaze gusenywa. Ibi ngibi bica kuri The Guardian, wajya ugasoma iyo nkuru nawe ukayiyumvira ko ibyara bibaye ni bisa nkaho biteye ubwoba. Nubwo Korea ya ruguru nabwo intwaro ziri gukoreshwa n'Uburusiya hari avuga yuko hari ziva muri Korea ya ruguru kandi yarafatiwe ibihano, byose bizagenda bivugwa, ariko nanone Putin ntabyo aremeza cyangwa ahakane. Uburusiya kugeza uyu munsi bwavuze ko Ukraine yakoze ikosa kandi ko ibiganiro byabo n'ibyagomba kujya mu nzira bijya mu mbere kugira ngo birangire bitagishobotse byahagaze. Uburusiya bwarasenge buvuga ko nta biganiro n'igihugu cya Ukraine kandi ntabwo buzigera bikora ibiganiro habe na rimwe kubera ko Ukraine yakoze amakosa akomeye. Gusa Joe Biden perezida wa Amerika yavuze ko nawe agomba kugumya gutera inkunga Ukraine, nubwo ibihugu byo mu Burayi nabwo bya OTAN byatangaje ko nta gihugu na kimwe cyo mu Burayi cyemerewe kwivanga mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Ibi byatangajwe n'umuyobozi wa OTAN. Ndetse kandi Mongolia iri mu muryango umwe w'Uburayi, ariko nanone bayihaye yuko igomba gufata Putin kubera ko yashyiriyeho impapuro zo kumuta muri yo ICC. Gusa Mongolia ntabwo yabikoze kubera ko Mongolia yatanze impamvu zatuma idashobora gukora ibi bintu byo guta muri yombi Putin, nubwo nawe ubitekereje ko ibintu bidashoboka burundu, kubera ko ngo muri Mongolia byinshi bijyayo biva mu Burusiya, petroli, essence n'ibintu byinshi bitandukanye, ibiribwa hafi ya byose biva mu Burusiya. Gufata ngo bagiye gufata bate Putin muri yombi rero cyaba ari ikibazo gikomeye. Ikindi kandi Mongolia yavuze ko bidashoboka ko yabikozwa. Ibi ntabwo byabaye, nari nabivuye ko bidashoboka kuko byateza intambara imwe ihambaye ku isi itazigera irangira kandi iremereye gufata perezida w'igihugu gikomeye nk'iki ngiki nk'Uburusiya ukamuta muri yombi uri igihugu giciriritse, byateza intambara. Ndetse abasenguzi bavuze ko bidashoboka ari ukoshya igihugu nka Mongolia gisa nk'ari igihugu gitoya cyane kandi kidakomeye nk'Uburusiya. Ibi byose nibivugwa, ariko urugamba gusa rwa Ukraine bwo n'Uburusiya ruracyakomeje. Muri Asazo bw'Uburusiya urugamba rurakomeje hamwe na Ukraine no muri Asazo bwa Ukraine
Uburusiya bwaratatse rugahangana na Ukraine, nubwo Ukraine basirikare bagenda bashira bose abenshi bagabanuka, biracyari ikibazo gikomeye muri ntambara. Gusa Uburayi bwavuze ko buzagumya gutera inkunga ya Ukraine nubwo butazigira buvuga ko hari igihugu na kimwe cyo mu Burayi kizivanga mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, ahubwo bazatera inkunga ya Ukraine mu bikoresho mu kuyifasha no guhangana n'umwanzi, ariko ntibazivanga mu ntambara byeruye. Nizeye ko subscribe ariko like, share na comment.